Hahuna wagagu nicio ikirite mwena wa Kapedo kaunti-ini ya Turkana thutha wa itoi gwithaite na micinga kuhithukira itura riri kiroko gia gukia umuthi na kuraga arutwo na aria meguthiite kuuna Andu, giko kiria githiite na mbere na gukumithio ni atongoria aikiro itiganite. This time round they were not looking for animals, they were looking for human beings to kill, and they have succeeded. They have killed innocent people. Agikira ndeto eno mukonde munini wa cibu itura-ini riri Mercy Asmith augite miri yana ya ndiriroyo kumana na hahu iria iri mwena uyu riri mabitha borithi matumitwo niguo mahitane na itoi iria itabanirie tharikira eno o undu umwe na kuoya miri eno. Kurekwirwo tharikira eno yakiriirio ni ngucanio iria ikoretwo ho gatagati ka nduriri igiri iria ikoretwo ikigucaniria muhaka kwa ihinda ritanyihiire miaka 10, ndugamano iria thiete na mbere na kuiga miturire ya aikari hamwe na mabitha borithi ugwati-ini kuona njuragano gukwihanite ta cai wa rucini. You can notice the statements of some leaders that they still harbor some hate. They still are not ready to embrace this peace. Gahi haici iria ciambithitio hema muhaka-ini wa Turkana na kaunti ya Baringo ni icungireirie kuhingwo kwa mathukuru hamwe na mathibitari undu uria ukoretwo ukirituhia muturire wa aikari ona makiria. It's high time the government should stop these empty talks and act. Ni tharikira yukite thiku nyatu thutha wa kamishna wa gitaru kia Rift Valley George Natembeya gutongoria mucemanio wa kurumirira thayu mwena uyu uria warehete hamwe atongoria matiganite hamwe na mabitha kuma honge-ini cia ugitiri. Mimi sitaki kusikia tukitoka hapa tena tuambie kwamba mtu amewawa upande wa Kapedo, na tunaomba karibu hata tunyenyekee, tupige makoti na risasi ya bunduki inyamase mpaka Yesu arudi. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũri wa Kang'ara.